Recording in progress. Poštovane koleginice i kolege, ja ću vam predstaviti zaštitu arheološkog nasleđa i prostorno planiranje i razvoj u Srbiji. Prostorno planiranje je interdisciplinarna oblast koja se bavi uređenjem određenog prostora sa ciljem razvoja života i unapređenja života. Prostorno planiranje predstavlja ekonomske, socijalne, kulturne i ekološke politike jednog društva. Razvoj i intenziviranje prostornog planiranja je dovelo do određenih promena u samoj zaštiti arheološkog nasleđa i funkcionisanju arheologije u različitim društvima. Dakle, ovo što se nama dešava sada sa intenziviranom izgradnjom desilo se pre 30 godina u većini evropskih i svetskih država. Tako da se i sam pristup u zaštiti arheološkog nasleđa promenio, koji je u jednom trenutku praktično objedinjen Evropskom konvencijom o zaštiti arheološkog nasleđa. Ono što je zapravo ta promena uključivala i ono što je obuhvaćeno Evropskom konvencijom o zaštiti arheološkog nasleđa u okviru prostornog planiranja je zapravo da se arheološko nasleđe tretira na isti način kao i životna sredina. Odnosno, zaštita arheološkog nasleđa je dobilo isti tretman kao zaštita životne sredine. Konkretno, to je značilo da se u postupku izrade planske dokumentacije izrađuje i procena uticaja tog razvoja na arheološko nasleđe na prostoru koje je predmet razvoja. To je praktično u evropskim okvirima i u gotovo svim evropskim zemljama dovelo do razvoja arheologije i spasilačke u preventivno. Međutim, na početku ove prezentacije mislim da možemo da zaključimo da je upravo zaštita arheološkog nasleđa nedostajala u većini planskih dokumenta koji su usvajani u Srbiji u proteklih 10 godina. Kako zapravo trenutno izgleda zaštita arheološkog nasleđa u prostornom planiranju? Iako je Srbija ratifikovala Evropsku konvenciju 2009. godine, tretman zaštite arheološkog nasleđa u okviru prostornog planiranja zapravo nije usklađen sa principima i na način koji je predviđen Evropskom konvencijom i praktično samo formalno. Zakon o planiranju i izgradnji predviđa obavezu nadležnih zavoda da u roku od 30 dana dostave sve raspoložive podatke o kulturnom i arheološkom nasleđu. Dakle, za potrebe prostornog planiranja ne rade se bilo kakve istraživanja, ne radi se procena uticaja, već se traži od nadležnih zavoda da dostave podatke. Pričam generalno, postoje neki pojedinačni primjeri da se ipak dešava drugačije, ali je generalno situacija takva. Pri ovom procesu praktično se ne uvažava specifičnost arheološkog nasleđa, niti činjenica da je veći deo prostora arheološki istražen. Naravno, ni u jednoj zemlji na svetu nije pre planiranog razvoja već obavljeno kompletno arheološko istraživanje i potpuno je jasna situacija sa arheološkim nasleđem. Dakle, to se nije desilo ni u jednoj zemlji, pa naravno nije se desilo ni u Srbiji. Dakle, ne uvažava se specifičnost arheološkog nasleđa, niti činjenica da je veći prostor Srbije zapravo arheološki neistražen. A da bi situacija bila dosta komplikovana, praktično se među prostornim planerima nepostojanje podataka o arheološkom nasleđu tretira kao da arheološkog nasleđa nema. Pored toga, ne uzima se u obzir od strane prostornih planera činjenica da upravo nije u interesu planiranja razvoja, da se zaštita arheološkog nasleđa prenosi na fazu izgradnje, ono što mi sada zapravo imamo, kada
usled otkrića arheološkog nasleđa prilikom izvođenja izgradnje dolazi do obustave te izgradnje ili generalno do problema. Iako se zavodi na različite načine snalaze da ovaj ceo problem reše, možemo konstatovati da se zaštita arheološkog nasleđa u Srbiji u okviru prostornog planiranja praktično svodi na otkriće arheološkog nasleđa prilikom izvođenja građevinskih i drugih radova. I to se naziva jednostavno incidentom. Dakle, zaštita arheološkog nasleđa u Srbiji se i u okviru prostornog planiranja, ali i van njega, se zasniva na incidentu. Ono što posebno zabrinjava je to što se ovo odnosi čak i na prostor zaštićenih arheoloških nalazišta za koje postoji posebna odluka o zaštiti koji su upisani u registar. Pa da vidimo kako je taj incident u okviru zaštite arheološkog nasleđa u Srbiji definisan. Incident, odnosno otkriće arheološkog nasleđa, definisano članom 109 Zakona o kulturnim dobrima, koja ja mislim da je najcitiraniji i član zakona koji se najviše upotrebljava u zavodima, odnosno među arheolozima zavoda u svakodnevnom poslu. On kaže da ako se u toku izvođenja građevinskih i drugih radova naiđe na arheološka nalazišta ili arheološke predmete, izvođač radova je dužan da odmah bez odlaganja prekine radove, obavesti nadležni zavod i da preduzme mere da se nalaz ne uništi i ne ošteti, da se sačuva na mestu i u položaju u kome je otkriven. Dakle, to je lepo definisano zakonom. Ako postoji neposredna opasnost oštećenja arheološkog nalazišta ili predmeta, nadležni zavod za zaštitu spomenika kulture privremeno će obustaviti radove dok se na osnovu ovog zakona utvrdi da li je odnos na nepokretnost ili stvar kulturno dobro ili nije. I postoji još jedan, nisam ga naveo, da ukoliko nadležni zavod ne obustavi radove, to će učiniti Republički zavod. Dakle, u postupku izgradnje dođe do incidenta i mi imamo reakciju koja obuhvata zapravo preduzimanje mera za umanjenje posledica incidenta. Međutim, ova reakcija nije automatski proces. Ona je uslovljena brojnim faktorima na koje arheolozi koji rade u zavodima i ne mogu da utiču. Pre svega to je informacija, odnosno saznanje o incidentu. Dakle, desio se incident i to saznanje treba da dođe do zavoda. Zatim, postoji određena procedura koja mora da se sprovede da bi taj incident ušao u sistem i u čitavu priču, a to je da se obavi obilazak, da se napiše izveštaj o obilasku, da se eventualno uradi evidencija, odnosno pokrene postupak zaštite, da se donese rešenje, kako bi se imao prosto pravni osnov da se donese rešenje o obustavi radova, da se onda to rešenje o obustavi radova pošalje nadležnoj građevinskoj ili drugoj inspekciji ukoliko je neka druga vrsta radova osim građevinskih i saradnja sa tom nadležnom inspekcijom koja jednostavno ima moć da državne odluke praktično sprovede. Nakon toga, to su politički i ekonomski pritisci od strane investitora usled pretnje obustavom radova, odnosno obustavom izgradnje i izlaganja investitora neplaniranim troškovima u fazi izgradnje. Dakle, mi moramo da razumemo da u fazi izgradnje postoji projekat za izgradnju, postoji i idejni i projekat za izvođenje radova. Postoji građevinska dozvola izdata od nadležnog organa vlasti i mi sada u toj fazi imamo situaciju da moramo da se bavimo zaštitom arheološkog nasleđa. Ukoliko se ta faza političkih pritisaka prevaziđe, nastupaju pregovori o obaveznim arheološkim istraživanjima sa definisanjem visine neophodnih troškova, gde s jedne strane imamo investitore koji prate devizu što kraće i jeftinije i imamo sa druge strane arheologe u zaštiti koji se vode premisom bolje išta nego ništa. Zatim sledi izrada projekta istraživanja, ukoliko dođe do potpisivanja ugovora, pribavljanje dozvole, sprovođenje postupaka javnih nabavki u okviru ustanove koja sprovode istraživanja,
organizacije i sprovođenje samih istraživanja koje se svode na iskopavanje, to je posebna jedna priča, ali ostaćemo u ovom. I nejasna procedura šta nakon istraživanja. Iako je zakon predvideo da je investitor u obavezi da finansira i druge stvari, zapravo je nejasna procedura u praksi šta činiti nakon sprovedenih istraživanja. Sve ovo što je ovde prikazano zapravo predstavlja spasilačku arheologiju. Dakle, to je ono što se dešava sa zaštitom arheološkog nasleđa u Srbiji i to su odlike spasilačke arheologije. Druga stvar je vezana za polluter pays ili princip zagađivač plaća koji se koristi u zaštiti arheološkog nasleđa u Srbiji. Ovaj princip je usvojen tokom 70. godina u zaštiti životne sredine. Organizacija za ekonomsku saradnju, Međunarodna organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj je prosto usvojila ovaj princip koji je postepeno počeo da se primenjuje u zaštiti arheološkog nasleđa, naročito tokom 1980-ih u zemljama zapadne Evrope i uopšte u zapadnim zemljama u Americi i u Kanadi. S obzirom da je u Evropi intenzivirana izgradnja zajedno sa ovim polluter pays principom dovelo do toga da je pristup u zaštiti arheološkog nasleđa promenjen u odnosu na spasilačku arheologiju. Ovaj polluter pays princip je posebno obuhvaćen i Evropskom konvencijom o zaštiti arheološkog nasleđa koja zapravo pitanje finansiranja zaštite arheološkog nasleđa definiše tako da je investitor planiranja razvoja dužan da finansira zaštitu arheološkog nasleđa na prostoru koji je predmet razvoja. Dakle, u fazi planiranja, a ne u fazi izgradnje. U Srbiji ovaj princip je definisan članom 110 Zakona o kulturnim dobrima. I to je, pored onog prethodnog člana 109, otprilike najcitiraniji, najkorišćeniji član zakona u zaštiti arheološkog nasleđa. Međutim, on kaže sledeće. Investitor objekta dužan je da obezbedi sredstva za istraživanje, zaštitu, čuvanje, publikovanje i izlaganje dobra koje uživa prethodnu zaštitu, koje se otkrije prilikom izgradnje investicionog objekta. Dakle, mi ovde nemamo čitav polluter pays princip kako je on zamišljen, kako je on definisan Evropskom konvencijom o zaštiti arheološkog nasleđa, dakle u fazi planiranja, ne u fazi izgradnje. Mi koristimo u Srbiji, u zaštiti arheološkog nasleđa koristi se samo deo polluter pays principa koji je duplo uslovljen. On je uslovljen incidentom do kog dolazi tokom izgradnje, dakle u fazi izgradnje, i to onim incidentom za koji je sprovedena celokupna procedura koju sam objasnio u prethodnom slajdu. Smatram da je upravo činjenica da se u zaštiti arheološkog nasleđa koristi samo deo polluter pays, međunarodno prihvaćenog polluter pays principa, jedan od osnovnih razloga zbog koga arheologija u Srbiji ostaje zaglavljena na nivou spasilačke arheologije. Posebno sam hteo da ukažem na pitanje arheološkog nadzora. Generalno, dakle, postoje u zaštiti arheološkog nasleđa u Srbiji se koriste dva glavna instrumenta. To je incident, kao što smo videli, sa delom polluter pays principa i postoji dozvola za arheološke istraživanja koja predstavlja još jednu branu poplave neadekvatnih i neprofesionalnih arheoloških istraživanja. Ono što je takođe jedna od karakteristika jeste da imamo očigledan nedostatak standarda za arheološke istraživanja. Međutim, u praksi se razvio jedan specifičan instrument, arheološko praćenje izvođenja zemljanih, građevinskih i drugih radova koje mi pogrešno nazivamo arheološki nadzor.
Ovaj instrument obuhvata arheološko praćenje izvođenja zemljanih, građevinskih i drugih radova. Dakle, to mogu biti radovi, zemljani radovi u okviru rudarskih radova, u okviru geoloških istraživanja i tako dalje. Ali u principu svodi se na specifični instrument, ovaj specifični instrument obuhvata arheološko praćenje izvođenja zemljanih radova. On se obavlja samo sa jednim ciljem, a to je da blagovremeno primeti i obavesti nadležni zavod o otkriću arheološkog nasleđa tokom izvođenja tih radova i svodi se na incident. Ovaj instrument ne ispunjava apsolutno ni jedan kriterijum nadzora nad realizacijom nekog projekta. Zato mislim da ga je pogrešno nazivati ga arheološkim nadzorom. Jer nadzor u smislu građevinskog nadzora podrazumeva da osoba koja vrši građevinski nadzor mora biti iz te struke, mora da ispunjava određene uslove i tako dalje, ali osoba koja obavlja građevinski nadzor ima mogućnost da obustavi izvođenje rada. To lice vrši kontrolu nad izvođenjem radova, da li se ti radovi obavljaju u skladu sa projektom koji je odobren, da li se obavljaju u skladu sa uslovima koji su propisani za taj projekat i da li se obavljaju u skladu sa izdatim odobrenjem za izgradnju. Takođe, taj nadzor ima pravo kontrole finansija u okviru tog projekta. Tako da sve ono što može jedan nadzor ne može arheolog. Arheolog u okviru arheološkog praćenja izvođenja radova može samo jednu stvar, da zamoli majstora koji vozi građevinsku mašinu da stane i da obavesti nadležni zavod. I to je sve. Posebno moramo istaći da arheološko praćenje nije regulisano ni na jedan način. Mi ne znamo ko može da vrši arheološki nadzor, odnosno arheološko praćenje. Da li to može da vrši student arheologije, arheolog koji ima naučno zvanje, arheolog koji ima položen ispit iz oblasti zaštite pokretnog ili nepokretnog kulturnog nasleđa. A ono što posebno zabrinjava jeste da se ovaj instrument primenjuje čak i na utvrđenim arheološkim nalazištima, dakle na nalazištima za koje postoji odluka o zaštiti, da se na tom prostoru nalazi arheološko nasleđe, mi primenjujemo arheološko praćenje, znači dozvoljavamo građevinske radove na arheološki neistraženom prostoru i očekujemo, nadamo se da će doći do incidenta. Kroz ovaj instrument srpska arheologija se dodatno vezuje za incident, čime se dodatno zadržava i dodatno se vezuje za spasilačku arheologiju. Zaključujem da je arheološko praćenje izvođenja zemljanih radova zapravo iznuđeno rešenje u praksi, usled s jedne strane intenzivirane izgradnje, mislim, svi smo svedoci te intenzivirane izgradnje, i sa druge strane nemogućnosti naše arheologije i sistema zaštite arheološkog nasleđa da iz faze spasilačke pređe u fazu preventivne arheologije, dakle da deluje preventivno, da mogućnost pojave incidenta umanji, možda ne može otkloniti, ali može umanjiti. Međutim, mi se sada dodatno vezujemo za incident i za reakciju na incident kroz implementaciju ovako jednog instrumenta. Pomenut ću samo to da postoji još jedan aspekt vezan za ovu temu, a to je da je potpuno nejasno na koji način arheološko praćenje izvođenja zemljanih radova utiče na zaštitu arheološkog nasleđa. Da li je to dobro ili nije dobro rešenje. Posvetio bih jedan manji deo kvantitativnim kapacitetima zavoda u samoj zaštiti arheološkog nasleđa kroz jedan primer na nivou Srbije, na nivou Zavoda za zaštitu spomenika kulture Niš. Dakle, u Republici Srbiji imamo
194 zvanično registrovanih arheoloških nalazišta, imamo 22 arheologa koji rade u 14 nadležnih zavoda. Na teritoriji Srbije postoji 174 jedinice lokalne samouprave, znači da li su opštine, gradovi, da li su opštine ili gradovi ili grad Beograd koji ima poseban status, 29 upravnih okruga i istovremeno imamo 47 muzeja koji su ustanove zaštite u kojima radi oko 100 arheologa zaduženih naravno za zaštitu pokretnog arheološkog nasleđa. Zavod za zaštitu, na teritoriji Zavoda za zaštitu spomenika kulture Niš imamo 55 od ovih 194, 55 arheoloških nalazišta se nalazi na teritoriji Zavoda. U različitim su kategorijama od velikog i izuzetnog značaja, ali u principu 55 arheoloških nalazišta, 40 opština, 7 upravnih okruga, 11 muzeja funkcioniše na teritoriji na kojoj funkcioniše Zavod za zaštitu spomenika kulture Niš i 24 arheologa radi u tim muzejima. A istovremeno u Zavodu radi zvanično 2 arheologa. Ukoliko uzmemo prosek za Republiku Srbiju, dobit ćemo podatak da je za jedan arheolog zadužen na nivou Srbije, jedan arheolog je zadužen za skoro 9 arheoloških nalazišta, odnosno za skoro 8 jedinica lokalne samouprave, odnosno 0,76 upravnih okruga, i da na jednog arheologa zavoda dolazi više nego 4,5 arheologa muzeja. Da li je to dovoljan broj arheologa? Ako ovaj prosek prebacimo na nivo Zavoda za zaštitu spomenika kulture, imamo jednog arheologa na 27,5 arheoloških nalazišta, na 20 jedinica lokalne samouprave i 3,5 upravnog okruga, pri čemu 12 arheologa muzeja dolazi na jednog arheologa zavoda koji treba da štiti nepokretna kulturna dobra sa kojih potiču pokretna kulturna dobra koji štite 12 arheologa muzeja. Uprošćeno rečeno. Koristeći recimo ove parametre, da li je broj arheoloških nalazišta po arheologu ili jedinice lokalne samouprave ili upravnih okruga ili broj muzejskih arheologa po broju arheologa zavoda, doći ćemo do brojke da prema trenutnom stanju u Zavodu u Nišu treba da radi minimum 5 ili 6 arheologa, a trenutno ih ima 2. Ono što posebno treba istaći jeste da je ovo za održavanje postojećeg stanja arheološkog nasleđa, a ne za bilo kakvu priču o preventivnoj arheologiji i delovanju preventivno. Pokušat ću da zaključim. Dakle, postoje opšte karakteristike sistema zaštite arheološkog nasleđa u Srbiji 2021. godine jeste da postoji institut centralizovanog odobrenja za arheološka istraživanja, postoji jedinstvena uniformna dokumentacija za arheološka istraživanja, nedostaju standardi, kao što smo videli, neadekvatni su i nepotpuni kadrovski kapaciteti, kvalitativni kapaciteti su posebna priča, ali zadržat ćemo se na kadrovskim kapacitetima gde imamo jednog arheologa na skoro 8 jedinica lokalne samouprave. Ako posmatramo recimo obim usvajanja planske dokumentacije, jedan arheolog mora da propisuje mere i da sprovodi te mere, prosto je neverovatna brojka. I naravno tu su i neki drugi problemi o kojima smo pričali ranije, nećemo ih sad istaći, samo ćemo pomenuti recimo necentralizovanost ustanova zaštite, gde različite ustanove zaštite istu stvar na različit način rešavaju, tu je onaj problem sa tenderima i tako dalje. Glavne karakteristike sistema zaštite arheološkog nasleđa u okviru prostornog planiranja jesu pod broj 1 incident. U okviru razvoja jeste incident. Znači, zaštita arheološkog nasleđa u postupku planiranja razvoja u najvećem broju slučaja svodi se na otkriće arheološkog nasleđa prilikom izvođenja radova. Dakle,
Dakle, čitav postupak usvajanja planske dokumentacije prođe bez adekvatne zaštite arheološkog nasleđa i ulazi se u fazu izgradnje, gde se propisuju opšti uslovi koji se svode na incident. Međutim, ono što posebno zabrinjava jeste da se taj incident koristi i za zaštitu na prostoru utvrđenih arheoloških nalazišta u slučajevima kada dolazi do planiranja izgradnje na zaštićenim arheološkim nalazištima. Druga karakteristika jeste reakcija. Dakle, zaštita arheološkog nasleđa se svodi na incident i na reakciju na incident. Ta reakcija zapravo obuhvata preduzimanje mera za umanjenje posledica incidenta. I sve se vrti oko toga. Dakle, da li ste na vreme saznali, da li ste obustavili radove, da li ste dobro isplanirali arheološke istraživanja, da li ste uspeli da ispregovarate za ta arheološka istraživanja, da li ste ih dobro sproveli. Dakle, sve je to deo reakcije na incident. I ono što je veoma važno, treća glavna karakteristika zaštite arheološkog nasleđa jeste da se u Srbiji koristi samo deo polutrpez principa, koji je pride dvostruko uslovljen. Da li se desio incident i da li je pokrenuta procedura pravne zaštite za incident, da bi se aktivirao polutrpez mehanizam. Sve ovo zapravo jednostavno pokazuje da se arheologija u Srbiji zapravo nalazi i dalje u fazi spasilačke arheologije. Takođe pomenuću ponovo da je iz ovoga proistekla jedna specifična karakteristika, a to je kao posledica sudara intenzivne izgradnje i spasilačke arheologije, odnosno njene nemogućnosti da se razviju intenzivnu, koristi se specifična mera, a to je arheološko praćenje zemljanih radova, koje mi pogrešno nazivamo arheološki nadzor, koji se opet svodi na incident, koja je neregulisana i čiji uticaj na zaštitu arheološkog nasleđa nije jasan. Koja takođe nas dodatno vraća na incident i dodatno nas vezuje za incident. Hvala vam na pažnji i nadam se da je ovo bilo uspešno.